Khumbula-ke ukuthi namhla wenze isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho sokuthi hoya uhlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwensuku njengoba silapha eNazaretha sisesivumelwaneni. Njengoba silapha sisenkonzweni yesivumelwano. Uthi ushebelele ivesi khumbula ukuthi namhla wenje isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho sokuthi wena uhlale endlini kaJehova ukuze kube sekupheleni kwensuku zakho. Yilona kuphela silethe lapha. Ukuthi sizokwenza isivumelwano esisendlini lomuntu ukuthi yena ngalolu suku lweSabatha uyawusabathi. Isivumelwano umuntu akasenzile. Ngicela ukuphuthumayile. Encwadini kaGenesis Genesis 1 umbhekene uqala ku4. Genesis 1 qala ku4. Omunye ngiphethe Matthew 2 evesini yokuqala. Omunye avule izithobelo zamaNazaretha sobashimo abathathu anane. uThixo wabona ukukhanya uNkulunkulu wabona ukuthi kukhona ukukhanya kulungile. wayesebona ukuthi lokhu kukhanya kulungile. uThixo wahlukanisa ukukhanya nobumnyama. Wayesehlukanisa ukukhanya nobumnyama. uThixo waqamba ukukhanya Wayeseqamba ukukhanya wabiza imini. waqamba ubumnyama ubusuku. Waqamba ubumnyama wabiza usuku. Ukuhlwa nokusa kwaba usuku lokuqala. Wasebakhona ukuhla wasebakhona ukusa kwaba usuku lokuqala, that is 24 hours. Wathi uThixo Wayesethi uThixo akube khona umkhathi wayesedabula wathi akubekhona umkhathi. phakathi kwamanzi. Wathi akubekhona umkhathi phakathi kwamanzi, kusho ukuthi izwe lonke lalinamanzi. Wahlukanise amanzi anamanzi. Wayesehlukanisa qhubeka. uThixo wawenza umkhathi wahlukanisa amanzi angaphansi komkhathi namanzi angaphezu komkhathi. Wayesehlukanisa uNkulunkulu njengoba silapha nje wayengamanzi wonke ezweni. Kodwa uNkulunkulu wayesecabanga ukuthi sengidalile wenza izinto, wenza zonke izinto uNkulunkulu ngezinsuku eziyisithupha. Wayesecabanga ukuthi konke sengikwenzile kwaba khona kwaba kuhle. Wayesethi ngosuku lwesikhombisa ngizawuphumula. Wayesecabanga uNkulunkulu ukuthi konke sengikwenzile kuhle. Wayesecabanga ukuthi kodwa yini into engihluleka ukuyenza ukuthi mina ngikwazi ukuthi ngizidumise. Wayesedala umuntu ngomfanekiso wakhe. Lisho ngani iBhayibheli? Wayesephefumulela kuye. Wathi uNkulunkulu inhloso yomuntu yokumdala ukuthi amdumise kuphela. uNkulunkulu wayenhloso zonke. Wayenza yonke into, kodwa uNkulunkulu into eyodwa eyamhlula ukuthi azidumise. Wayesehlala phansi wacabanga ukuthi aleze leplan. Wathi la ngizokhanda khona umuntu. Bathi ngesilisi God created a human being. But for there, so that the human being can praise him as God. Says one. Amen. It's God. It's one kana umuntu ngomfanekiso wakhe ukuze umuntu ezokwenza njani ezoba khona ezomdumisa. Ingakho sina sizothokozisa uNkulunkulu sizomdumisa.
Ncwadi kaMateyu yesibili, Mateyu 2 verse 1 nesihlabelelo 34. uJesu esezelwe eBhetlehem laseJudiya. Wathi uKristu Jesu esezelwe eBhetlehem laseJudiya, Emhleni kaHerode. emhleni yenkosi uHerodi. Wafika eJerusalema izazi. Wafika eJerusalema izazi Zivela empumalanga. zayiphuma empumalanga, Zithi, zithi uphi lowo uphi lowo ozelwe ozelwe uyinkosi yamaJuda na? Babe lapho mabazi. Akenze omunye isihlabelelo sabaNazaretha 34. wafika izazi. Wafika izazi Ziphume empumalanga. zayiphuma empumalanga, Zathi zathi uphi lowo oyinkosi. ozelwe inkosi yamaJuda na? Kunjalo namhlanje Kunjalo namhlanje emagumeni asohlala. Babe lapho sizoqhubeka. Omunye ngiphi isihlabelelo sabaNazaretha 152. Ngiyaxoxela nje nophathi inkonzo bengayazi ngoba inkolo lapha ekhaya noma sibe zingane zalapha ekhaya kodwa laba kashebe kuthiwa akekho umuntu oyaziyo. Oza 152. Jerusalema, Bethlehem, Uthi lo shebe Jerusalema Bethlehem, izazi izazi zisitshelile umsindisi usezele usezelwe phela seBethlehem. Oza sibonile sibonile kanyezi yakhe isephumala isephumala yazi yangena eJerusalema. Izazi. Izazi zayilandela. ithini izazi? Izazi nje amaNazaretha kuphela ngoba akazandideke. Yathi mayinkanyezi lapha ngaphesheya phakathi komuzi osephakameni izobika uNazaretha kwaba amaNazaretha ayilandela. Qhubeka neBhayibheli. Qhubeka neBhayibheli. Bathi kuye eBhetlehem laseJudiya, Base bathi kuye eBhetlehem laseJudiya, ukuba kulotshiwe bathi ngoba kulotshiwe uprofethi uprofethi uthi nawe Bethlehem, nawe Bethlehem ilizwe lakaJuda awusiyo inyani kwalabuso wamaJuda. Isihlabelelo 34. Qhubeka lapho ugcine khona. Nawe-ke Bethlehem, Uthi kushebe mayisebhala, uthi nawe Bethlehem, muzi wamaJuda, umuzi wamaJuda awusiyo awusiyo omncane kunabantu kunabamuzi bamaJuda. Akesixoxe le ndaba akesixoxe le ndaba. Wafika izazi wakukhona inkosi eyindoda kakhulu igama labo uHerodi. Yazazi ukuthi iyinkosi yesizwe. Yes ukuthi kunomama okhulelwe ogama lakhe uMaria kwathi uzozala indodana. Yayisizwe ukuthi lo uzozala akafani nabantu. Uyizoba inkosi yamaJuda uzawusindisa abantu. Sethumela abantu ukuthi hambani mina niyofuna lo, hambani niyofuna lapha nifike nimbulale ngoba lona uzobusa isizwe salapha kwaJuda kanti mina ngedwa inkosi yakwaJuda. Wasebathe umuntu yedwa owagijima kwatshela unina kaJesu uMaria wathi Maria thatha umntwana wakho uhambe ngoba kuzofika abantu abazofuna ukubulala babulale nalo mntwana ozelwe azofika lapho ozokhula abe inkosi yabaJuda.
nomphefumulo uyathandaza uthi Nkosi yamazulu nomhlaba uthi Nkosi yamazulu nomhlaba masinyane uthi ngiyazi Nkosi masinyane uzosebenza ungabanye kodwa basuka abantu bakho umthandazo wayeNkosi Sheba khuluma ngezingane zakhe. Sheba khuluma ngamakhosikazi akhe. Ngaze akhulume ngomcobo wakhe. Kodwa wathi manje ingane izohlukana nomphefumulo wayecabanga amaNazaretha. Uma besazi ukuthi sathe wangenani elizana